Stalno insistiram na razlici između zaljubljenosti i ljubavi i pitanje od jednog našeg pratioca bilo je upravo zašto sam toliko uporna u tome i u čemu je zapravo suštinska razlika. Na samom početku reći ću vam u čemu je suštinska sličnost. Sličnost je u tome što i zaljubljenost i ljubav osjećamo prema nekom osobi muškog ili ženskog pola koja nas fizički privlači. Dakle, negdje osjećamo tu seksualnu, fizičku povezanost, želju, libido nam proradi jako i tako. To je sličnost. Razlika je prvenstveno u našem sagledavanju osobe sa kojom funkcionišemo, sa kojom želimo da ostvarimo vezu ili sa kojom smo već u vezi. To znači da kada smo zaljubljeni, osjećamo navalu hormona sreće, adrenalina, jedne euforije, jednog poleta. Čini nam se da sve možemo da prevaziđemo i pređemo samo kada smo zaljubljeni. Problem nastaje u tome što se negdje nadamo da će ta zaljubljenost trajati večno, znate ono do kraja života, što su nas učili kroz sve bajke koje smo ikada pročitali. I istovremeno što ne vidimo cjelovitu ličnost. Nekako smo tada skloni da sagledamo samo one stvari koje nam prijaju, koje nam se dopadaju. Bukvalno projektujemo ideju našeg idealnog partnera ili partnerke na osobu sa kojom smo, a to znači da negdje sagledavamo i fokus nam je samo na pozitivnim osobinama, na postupcima koji nama prijaju, na onim delovima ličnosti koji nama odgovaraju. Istovremeno dok to činimo mi zanemarujemo, zamagljujemo, brišemo, žmurimo na jedno oko, kako god, na sve one osobine koje nam nisu prijatne, koje nam nisu bliske i koje nisu u skladu sa našim vrednostima, negdje nadajući se da će ta naša ljubav da ih promeni. Sa druge strane, ljubav ne menja nikoga. Ljubav prihvata osobu takvu kakva jeste. U svojoj cjelovitosti, u svojoj potpunosti, u svojoj lepoti i sa svim svojim manama i nedostacima. Kako mi prihvatamo osobu punu ljubavi, sa puno emocija, ali ljubav nije samo emocija, to je jedno celokupno stanje uma i tela i duše. Tako i druga osoba koja voli, spremna je da nas prihvati takve kakvi jesmo, sa svim našim vrlinama, sa svim našim manama. Ljubav je ta koja zapravo prigrli, implementira sve što dolazi sa osobom naspram nas. Ljubav je dugotrajna, ljubav može da se gradi, ljubav može da se neguje, a zaljubljenost prosto u nekom momentu ta navala hormona popusti i ostavi nas negdje suočene sa sudarom sa realnošću, sa našim izneverenim očekivanjima, sa našim izneverenim nadama i onda krećemo u novi ciklus, a to je ciklus samozavaravanja. Dakle, ništa protiv nemam tog euforičnog stanja, emocija koje prate, fizičkih senzacija i to može biti i sastavni deo naravno duboke ljubavi, ali suštinska razlika jeste upravo u tome što smo kada smo u ljubavi prema sebi i prema drugome spremni da prihvatimo apsolutno sve što je u skladu naravno sa našim vrednostima, što ne prekoračuje naše granice. I isto tako poštujemo ono što dolazi sa druge strane. Kod zaljubljenosti smo jako selektivni i nismo iskreni zapravo ni prema sebi, ni prema partneru. A mislim da je suština da budemo usklađeni sa sobom. Zato je bitno da ovo znamo i zato je bitno da negdje podelimo to i sa svojim najmlađima ukoliko imamo decu, da im napravimo tu razliku, da mogu da razluče o čemu se radi. Jer recimo kada smo zaljubljeni, možda smo spremni da pređemo preko svega, možda smo spremni da prekoračimo neke svoje limite pod tom navalom endorfina, tom navalom hormona radosti i sreće. Nekada nismo svjesni posljedica. Ljubav sve lepo sagleda, izmeri, proceni i prigrli. Ako vam je ovaj video bio koristan, podelite ga dalje, zapratite nas i budite spremni na još odgovora na pitanja koje ste nam postavljali i hvala vam naravno na poverenju i na svemu što nam vraćate kroz ovo vreme.